Kani kedai Batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shillong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lumsopo near Fire Brigade Shillong. Ban kenjo asyakatong jongka National Nutrition Mission balapun bana daga Ministry of Women and Child Development jongka Sarkar India ka Krishi Vigyan Kendra Ribhoi ICAR Research Complex Umyam ha ka khatnyo tarik ubnai nailor arajar arpo kalapun long ya ka jingrakhe ya kani ka sngi kerpang balatip kum ka poshan ma lane ka poshan abhiyan ha ka ba ka thong hi ka long ban pensyai sakipat ba bakin sngoto ya ka dor jongki jai jingbam batai met bar khamtam e na ka benta ki long keme ba armet kilong keme ba shitam bar kumjuru ya ki khanaret ya gane ka jingrakhe la penlong ha community hall sajer nongpo ha ka bala ya don lang u MLA ka nongpo constituency uba Meral Bonds aim ubala long kum kongsan harengkat ka jingi don lang jong ka senior scientist and head jong ka KVK Ribhoi ka kong Eliza Cs Emle ka Assistant Chief Technical Officer Plant Protection KVK Ribhoi ka Maushmi G Das u assistant rang basnong jong nong po uba plilat tiuso bad ki aganwadi ki batrei hapo ka jingpai jingkmi jong ka umling CNRD block inisiatif dari rejim persam nakalian jong ka central government tersokat kami ban bu kerpang ya kene ka ketayu ka penai ka kerpang posan ma posan awian ya ka nakalian jong menteri ramba jong dari ini dalam rejim Kepang na kita kuno bagi hak kibarit di long kami kata cak kinyo yang dijimbang kemudian makin lain yang kita kemal nutrition but habalkan mau ya ka kani kesmi jom di long kami bukan International Women's Day kaban rakyat ini kan pakar kaban baru tunjukkan mau dari sini ke kerbang nak bertajung belum kami apa ka pergi korupsi. But misong kemen bagi dari sini yang dari jengkusan dari ka inisiatif kepala sim nakalian jong Krishi Vigyan Kendra nanti nak ICAR Research Complex keberadaan nanti nak menyam itu. Lasisha kakam neduki kalau nak tagaran teriak. Ban ai di sembai ban ikendu kinong rep kumno ban nang lanjusu ya SG kinong rep atau data tadi gani jadi ka ding betha ka ba kepang ka balawan nakalian jong ka sarkar kami ban betha yang kini kenra ban yarap ya fi ka angkan wadi senta ban sam ye gini ki sembai jur kat ki badon na ka banta ba tung hakini kitchen garden ibadan lakban hajan akan wadi sentar lani hamdan hapung hayin bakin lakban ai na kabenta pihak jabariki nokimi dua kata kali kijing temu kama nakalian jongka nika Krishi Vigyan Kendra.